ngikhumbula kwaphuma 12.5 million. Yeah, 12.5 million. It was not much, but imali kwakuyisithi imali yokuphila. Iyakhuluma insizwa laphana-ke eyazenza umuntu ofile ukuze ikwazi ukuthi ithole lezo imali njengoba-ke yayikade isiboshiwe isikhathi esingaka. Yaphinde futhi-ke yasithola ukuthi iphinde iboshwe laphana. Ithi-ke yazenzela imali engango-12.5 million ngokuthi-ke yenze isitifiketi somuntu ofile. Yakwazi ukuthi izenzele ezinye zey'dingo zempilo yayo. Ngaphandle umoshela isikhathi sakho mntwana esekhaya, ngicela ukuthi wenze sure ukuthi usubscribe lapho njengoba sihleli sikulethele ihamba phambili nenohlonze nekwezona ozohleli uyijabulele. Ngenza sure ukuthi mayiphela le video noma ingakapheli upressa like. Kwenza sure ukuthi mayiphela hlangana laphana kwe-comment section ngizuvo lakho mayelana nalolu daba. Insizwa-ke iyachaza. Icala laseBloemfontein ngiboshwa kulona, it was about fraud. Yokuthi yabona manikhula emakhaya nikhula nabafana nenza lokho nalokho, ufike edrobheni nithiphane ngento ethile, nikhulisane nibonisane ngendlela ethile. Sho ukuthi ngabhalisa i-life police, ngenza i-life police. Yazazi-ke lento zama-life police ukuthi zikhiphe imali engaka izumbulu njalo, so ngayikhokhela for 2 years. After 2 years ngahamba ngaye home affairs, ngihamba nomunye umjida wami sayokwenza isitifiketi sami sokushona, yabo. So mase isitifiketi sami sokushona kwaba ukuthi ngishonile, kwaphuma ngikhumbula kwaphuma 12.5 million. Yeah, 12.5 million. It was not much, but imali kwakuyisithi imali yokuphila. Saqala-ke mina nomjida wami senzani, sathenga ama-apartment, sathenga indawo eDurban, sathenga indawo eGoli Alex, saphila nje kwamnandi-ke kwanjeya. But into eyangibhayizisa ngizonitshela later ukuthi yini lento eyangibhayizisa ukuthi ngize ngihambe ngibanjwe ukuthi ngisaphila, even though benginesitifiketi sokushona. Siyiphilile-ke impilo yobumnandi. Ijiwegon mina ngihambile ngayo ama-V class, V300, ngihambe ngey'moto ey'phezulu kakhulu. Ngihlalile koSantini, bewungekho umcimbi waseSantini Convention Center obungidlula, bewungangijambi. ICC Durban bengihlezi ngikhona. So nje i-soft life ngiyiphilile kakhulu up until ngibanja ngaboshwa eBloemfontein. Ngatrayela, I think ngitrayele for 3 years. Ngitrayela kuzanye ukuhlanganisa ubufakazi, ama-Hawks yake yangenelela, NPA ke yangenelela, ngize ngiboshwe nje. Ngaboshwa, kushuthi mangiboshwa ngiboshelwe icala le-fraud. Ngahlala ejele i-20 years. Ngihlala ejele i-20 years. But-ke kuyazi ku-20 years wasejele, 10 years, then mase kumele ngiphume kwaba naleso sikhathi. Isikhathi engisihlale nje ngaphakathi, I think it was about 12.5 years engihlale ngaphakathi. Ngizonitshela ukuthi yini lento eyangenza ukuthi ngize ngibanje eBloemfontein ukuthi lo muntu lo owaphunyelwa i-12.5 meter uye lo.